Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat berkongsan jong ke kubor mentah ke step. Menteri rang bado kari ulasam meki shiti tungkam syapalat sanpue hajar ngot ki samla lengbaga video conference henen kesngi. Ya ke District and Sessions Court la play ha Bakmara ha ke District South Garo Hills henen kesngi. Ke North Eastern Police Academy kalayo ay kejing ito belatip kum ke Utkrisht. Badha Assam shispa prapuwengut kilano ka DNLA kilawan ban pendemwat henen kesngi. Ka kubor ke babnya. Menteri rang badu kariu Narendra Modi ulong bagi India kaya caprang bah haman laki liang bat kani kaya rap bantau ya kilat yo kami gisamla. Ulong bagani kalong benta ke bakongsan bantai ya kari. Menteri rang badu ulong ya kani habasam ya palat sanpue hajar teli kisithi tungkam henen kesngi leng baga video conference. Habakran ni kisamla badang yo akam thamai Menteri rang bado ulong bag sarkar kasyam mikilat ban penklan ya kilat ai kam hagi benta berajudan bat ka kentiuru igi benta bat thamai kom hagi kam hau ka renewable energy bat kiwe ulong ru ba ka kam jengok kai prathai bag sports ki penmi ya ki kam ki bat thamai. Habakran yang kini kejingelang Menteri Sarkar Pedeng Dr. Jitendra Singh ulong baya gebenta bersipau jangka rozgar mela lapan long henin kesngi haki lai pun nyau teli kijaka hakal lengkari. Ya ke District and Sessions Court jang ke South Garo Hills ha Bakmara laple henin kesngi do Chief Justice ke Yang Shari Meghalaya High Court Justice Sanjeev Banerjee ha ke jingidan rekat Menteri Ketenat Puli Putih ke Jela Meghalaya Rakam Sangma kinong Bishar kinong Tri ke Yang Shari bat ki he jang ke district. Ha ke jingkran jang Justice Sanjeev Banerjee ulong ba kani ke Yang bathamai jang kani ke Yang Shari kan penmentoi ki breu bat kan yarap ban ai kam kloi ya ke jing Bishar. Ulong ru bagi day bandan ki kampen roy ha kani ke distrik tang ba kini ki kampen roy kim day ban penjat ya Kamariang. Ka North Eastern Police Academy Nepa ka badan Yam Meghalaya kalayo ay kajing ito belatip kum ke Utkrish na ka Capacity Building Commission. Ya ka certificate alor kani kajing ito ala pediang daw Anurag Agarwal ubday director ka Nepa ha kajing dan rengkat kinong tray ka Nepa. Ya kini kejing itu Utkrish kanepa kan bat nado ke arpunyau terik urisau ke senam arhajar arpulai hado ke arpunriu terik urisau ke senam arhajar arpusan. Lakmi bat pensyong dore kejing terekam kanepa da ke National Accreditation Board of Education and Training. Ha Bangladesh wei pulit constable ulayap bat sapwei ngot ki weipat kila mensau ha kijing akan at ha pedang kibreu ka an bat kibreu ka BNP Jamat ha Motijhil Kakrel bat Naya Paltan ha Dhaka hnen kesngi. Kaseng BNP ke badan nakaliang persya kalayat pat ba ha Dhaka hnen kesngi ban penpau ya ka jing dawa. Kala dawaru bag sarkar jong ka Sheikh Hasina ba kadai banhir syukino kenang ban ailat ya kawai pat ke sarkar basipor bamdai jong gunung sengsan perthai ban peniat iki kam kijam haswa ban long ke election ha ke senam banwan. Kanego kubor ka Wan Shapi na ka Akashvani Shillong. Ha Assam shispa prapuwengut kilano ka di masa National Liberation Army DNLA kilawan pendem wat nen kesngi hakmat Menteri Rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma ha haflong. Menteri Rangba ulong ba ke Assam kalapenkot iki kam leano ha kenekathan ha uyayong menta kesnem hadin balayasoi ke sekolah yesuk. Bat ke DNLA ha ke ba Menteri Korbari ke Sarkar Preng Wamit Shah ule donlang. Himanta Biswa Sarma ulong henin kesngi banado jemang kesenam arhajar arpuwei kumbah nyo hajar arspangut kileno kilawan paino ki emlang salang. Kini ki bala pendem wat henin kesngi kilayo ya ke pisa fixed deposit bamar saulak tengka. Ha ka jingilakai National Games ka Baranglong ha Goa ka Jela Maharashtra kelawan ha kekerdan benengkong bat kala kamai nyopu prat teli kita kema bakentup ya lai punyo teli kita kema ksiar. Ka Haryana kadan ha kekerdan baar bat kala kamai lai puwe teli kita kema. Bat ke services kelawan ha kekerdan kebalai bat kamai khat kendai teli kita kema. Kumbashpo ajarngut kinongel akai ki shim benta ha ka National Games ha ki safulai teli ki jat jingel akai.
Haka jingilakai Asian Para Games jong kibriu badan jingduna haki di khotmet kabalalong ha Hangzhou hakri China ka kenhuan ke India kali okur shispa khatwei teli kita kema bakenthop ya arp kundai teli kita kemaksiar laipuei teli kita kemarupa bat sanpuei teli kita kemarnong ke India kalawan haka kerdan kebasan ka jingelang penkut ikene ke jingilakai kalalong henin ke janmir Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi unia sami kisembok perkat jeng bat kibriu hakari bat syabari rukum jo haga program Man Ki Baat lengba ka Akashvani mentaga step akapor khatwei beje. Kane kandai kesien ka basis pa anreu ba Menteri Rang Bado on ajing keren hakane ke program basisin chipnai lengba ka radio. Onla banyo ikane ke jingkren Menteri Rang Bado na barok ki network ka Akashvani bat Doordarshan na ka website jong ka Akashvani bat na ka News on Air mobile app. On laru banyo na ki YouTube channel jong ka Akashvani ka Didi News na ka jong ka office Menteri Rang Bado bat jong ka tenat information bat broadcasting. Maria Depkren Menteri Rang Bado ha ka ketin Hindi on pensngau sai kijing penkala sya ka ketin Khasi Jantia bat Garo. Ki pulit ke Anti Narcotics Task Force jong ka East Khasi Hills menhakas ki thodeng kelio kem ya sangut kinong khai drugs na ke jingking Sherpi ke bahap apo ka jalu para police outpost Hashelong bat kelio kurup yo drugs ki mobile phone bat kawai ka kali ya kini ke belasya kem la pengat apo ka kendon jong ke NDPS Act ka syat nong krem kan long ha ka shitarik bat artarik unai wieng mentakasnem Usiem kahima khairim upayem Dr. Balajit Singh Siem ulethu ekania hakinong thok khubor nin kasngi bagane ka shat kan long hakamadan yengsat hasmit ulapen kan mau bagane ka shat kalajudan nadu kipor ndai hanong se hakapor badang don tangkawe kahima kata kahima shelong la penken ria ekapom blang hakasnam syajar praspa san pulai shasmit hadin balathaw kahima khairim bat kahima melim Ha ka jingilakai ICC Cricket World Cup jengkishin rang kabalong ha dharamshala ka Australia kalapen liam ya ka New Zealand da sunrun henin kesngi. Ha ka wai pat ka jingilakai kabalong ha Kolkata ka Netherlands kalapen liam ya ka Bangladesh da prapunyoran henin kesngi. Ha ka jingilakai kabalong henin kesngi ha ka jingilakai Maulang Wear Football Invitation Tournament ka kenhun reserve jong Shillong la jong Football Club kala penliam ya ka kenhun reserve jong ka North East United Football Club da Shigola North. Wadajit rengklem jong ka kenhun reserve ka Shillong la jong Football Club ula penki jar bat wanra jeng job ya kene ka kenhun. Ula yoru ya ka nam player of the match. Kane ka jingilakai kalalong ha mau kerwat. Ha ka waipat ka jingilakai ka belalong ha kamadan first ground ha polo ka Lamlenti Football Club jong kamadan lingki ka layo bandrung sya ka semi-final jong ka Shillong Sports Association 4th Division semi-final jong ki bahapo arpo senam karta da ka bapenlim ya kamadan SCC da Shigol lanot. Kani ka jingilakai ka lalong nin kesngi. Dagani kejing job ka Lamlenti Football Club menta kalayo bandrung rengkat bat ka mau Kriya West ka Yatli Lang Sports Club bat ka Karang Sports Club ha ka jingilakai semi-final. Katkum ki khubor na ka Shillong Sports Association ka jingilakai semi-final ka Baningkong kan long ha ka laipui terik mata ubnai risau bat ka Lamlenti ka ne kun persya ya ka Karang. Titus Marak Bami khmat ek India ha ka Asian Mountain Bike Championship ke badang long mentah Kerala ulayo ek kerdan ke bapra henin ke janmiat. Titus badai natura bat ukena apule ke skol ba Northeastern Hill University. Udai uwei na pedang ki laingot ki bana ke jela Meghalaya ki belasya ajit ban mi khmat ekari ha ke ne ke jingya ko. Bat katto ke khubor kalakut akan ke step ke balawan Shafi na ka Akashvani Shillong. Hakapor prabajeng na so abaga Delhi Station na kabenta ka khubor hakaktin Hindi, kabanbot ka khubor hakaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngipen kan mau pikinong ngap bah hakapor prashtang na kanika station pinyo ya ka North East News. Kapor menta kala janda partat prabaje.